Nasyama soman, pajumpa husihita bani acara pamalas suhur, bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paima ondos hatan ni Tuhan hubata, diar martonggo hita mangindo pambabayo ni tondoy na pasing. Terima kasih mabamu Tuhan, holong mu tong iahapkon hanami rosi sadarion. Sihol hanami manjalo hatamu, ase hatamu inma manondangi uhur apa pikiran nami, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Nasyama soman, renungan bata sadarion ibuat humbani buku wasiat kekal. Namar judul Saksi Bani Hapitoron. Maronjolan bani pasalmen bindo 40 ayat 10. Janah nats nagabi pusat permenungan bata aima ayat 10. Nama katahon. Doma huambilan kon hapitoronmu bani hupulan bagal. Tongon sing tutup bibirhu ham Jehovah ibu to ham doai. Hapitoron ay manilay janah prinsip na perlu bani sadar relasi. Ni Gus Dur, anggol lang adong hapitoron, lang adong perdamaian. Hapitoron maningon ipukah do humbani pikiran. Ihorjahon bani lingkungan na etek ay magkeluarga. Maningon ia jarhon janay praktekon orang tua do ay hubani niombahni. Sunay do homa bani golu parkuriao. Pasalmen na binasata sa darion pataridakon hubata sonaha perlu ni hapitoron. Bani panonggor ni Tuhan. Ay hirasongon naman lapor do perpasalmen hubani Tuhan. Nasa itong ihorjahon jana iperjuangkon hapitoron in. Perpasalmen on ay madaud, raja ni Israel. Hajong-jongan ni punting. Jana marhorja do ia manggoki hapitoron in hubani rakyat ni. Halani ay do asa Daud pe, merasa maningun wajib do bani mengajarkon apa memberitahon hapitoron in hubani rakyat ni. Memberitahon ijon sedo pitah marhitay hata, tapi ibagas tindakan do. Tonggo terima kasih ni on, hirasongan laporan pertanggungjawaban ni hubani Tuhan. Pitor do Tuhanin, halani ay si pambubay pe maningon pitor do, janah jolmain pe maningon mandalan kon hapitoron in. Orang tua do pemimpin itongah-tongah ni keluarga, na wajib mengajarkan apa pataridakon sikap na pitor. Ay gereja sonay age halak na persaya pe, iutus do gabe saksi bani hapitoron ni naibata. Halani ay memperjuangkan hasitongan bani konteks ketidakadilan itong-atongah ni masyarakat, inma pandiloon na pasing janah marha persayaon. Idalan kon hita do ay nagabi hataridahan ni misi ni naibata. Halani ay ipindahi do pertanggung jawaban ta. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Doma ondos hatamu na pasingin itong-atongah nami. Ase marguluh ka nami ibagas hapitoron na humbamu. Amen. Sunayma renungan bata sadarion. Ulang lupa hita. Like, subscribe. Janah bagihon hita hubani hasoman nalegan. Halani marhite na sonay do. Doma dihut na siyam marbagian ibagas pangidangian pagabaran Injil riap pakon YKB. Tuhan Yesus mamasumasu hita. Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.